welcome to Tandla Nkondlo, where we play with words and make sure that we look beautiful with art. Anginibingelela ngiphinze nginamukele babukeli behlelo lena nilithandayo elihamba embili eSaturday TV naseveni lonke nje Tandla Nkondlo. Libito lami ngifortunate ngwakamabuza. Uyathi masikuthi mina ngihlala ngikuplan ngimake sure ukuthi uthola the best of the best bala ekhaya eSwatini. Namhla ke sinaye egcina lo Sonkondlo. Utasihayela ke egcina athi angacetha bese soyavela siswakhe naye nomfundo Makagula. Namhla siphethe bakamfombeni bathe sivetela ukuthi bona batiphilisa kanjani ngetinkondlo nangemsebenzi wabo wetandla. Asomlalele ke egcina lo Sonkondlo ukuthi ungiyembamba insonkondlo noma nje ungigcina lo Sonkondlo. I am an African born child. I was born and raised in a ghetto. I'm from the tiny, beautiful, comfortable cage, the sweet land of the Swazi people, Swaziland. I'm an offspring of Mpuba of Fogolago from the Makakula clan, the masters of rain-making charms that will take from them who claim superiority. I'm not a warrior, I don't believe in war. I was not told to do so. I was told by those in the forefront never to confront. They say the spoken word is a powerful weapon that can pierce even the hardest heart across the bone marrow. More powerful they are than the bows and arrows, sword, shield and spears. I'm an African-born child. Black is my pride. Necrophobia is not my thing. Blankophilia is not my sickness too, because black pride is my vaccine. Kinalo Sonkondlo, welcome to Tandla Nkondlo. Please introduce yourself uvuseni mbukele ekhaya. Ngiyanibusela balelene ekhaya nebabukeli. Ligama lami ngingigcina waMakagula Sibongo. Poetry ngingigcina lo Sonkondlo. Okay. Yes. Kinalo Sonkondlo. Why are you calling yourself Kinalo Sonkondlo instead of coming up with another name? Why bathi bitenge ukuthi bona babo bani the poet bathi nje kuba creative kancane? Oh, give me Nkondlo. Okay, Nkondlo give me akusinto lengayifunza kumbe kanjani. I can say it's a challenge. So okay. All talent nangigqilela kimi. Okay. So mina ngibhala ngeSiswati, that's why I use gcina lo Sonkondlo than gcina le poet, gcina le poet. Invite awufazi ngisi angiyisebenzisa isikhathi esiningi. That's why I use gcina lo Sonkondlo. Okay, gcina lo Sonkondlo uqala nini kwendi poetry? I'm not mistaken, ngicabanga benga from 2020, 2019. I used to perform my schools, rituals, my ceremonies. Assembly Friday, beng perform Friday esikoleni. Yeah. Ngolo bese ngikukutela ngikubeke ngenda poetry. Okay. Alright, nabo uyaqala inkondlo takho aqala kanjani? Bobhala kuphela or bovele nje freestyle ukuthi recite then you post to social media then people babona ukuthi you know what? Kuna gcina lo Sonkondlo. I was inspired by my elder brother, Mfana Makuphumhayi. He's also doing poetry last Kangwane. Nguye lo inspiration semncane nami. Ase university. So, ngayithanza lento la endaba. Aba inspired ngabe ngisinamasa ngikuzama. Alright, akuzameni kwakho nje na ungasithatha to the first day of you doing poetry. Of you discover ukuthi yabona kusukela namuhla mina ngisonkondlo. Okay, kwaba lukhuni mangisaqala cause wathi wangitshathile ngubhala kakusiyi poetry nje. Hlukile ngibhala inzaba yami and I was like how. Okay, waqhubeka wangitoucharisha ngagcina ngabhala lokhu ngiko. Ezingisabhala ngisazobhala nje sec rights you can now perform. Okay. Because benginda like social media kuphela ngingafuni ukuthi bangibide because I was scared. Silento ibhala ko akusi. Then he say continue. Emathemba ayashabalala uma ngibona ilanga lithambama kusakhanya. Kufika kwesaba nekusangana uma ngilibona ilanga liyosithela kuleda tinthaba empilweni solo imemandondolwane kimi kude ekhanya. Kufika khathala kukhala nekwehlukana kwemalunga emtimba uma ngihamba emabanga selokhu ngiyibona mile lomqansa ngiqashwa lisizi liholo lwami kube mjuluko ngenganywa micabango lengangangami uma ifuna ganga ngami itha ngehlukane nami itha ngitehlukanise nani ngobe mina ngipani nani mina emhlabeni vele ngisewani inhlitiyo iyalobika iloku ibika yini yakho leqhazako uma ibuka chaza ungabulo
kutibuka kadze indlami yenyoko wayidzabula phendvula unganzi nekububula umhlaba uyakubuka buka kungaba lula kutephula lelibhodo libilako lokulo ngeke uphindze uhlangabetane netemhlaba tinkinga phela imihla nemalanga yahlatshwa emagugu bayahamba labalugugu kuhlatshelele emagugu ngiyathi kuloba kulamagu ulugugu ngobe ufana nengubo labatembese ngayo ulihlombe labo lekhalela uma bahluleka empilweni yabo usibane lesibaneka noma lithemba kubo libaleka ngikhashela liba lifuna kungimita liyangikholonga lingikhomba emathapha lalihlata lanemeluzwe kulunga lingitshela ngekuphumula nekujabula lebengakaze emhlabeni ngakunuka mina ngiseceleni kwalogolako umfula noma nini angangimita lithemba lebenginalo ngisakhula lekusinami ngalinye lemalanga ngiyawukhula umhlaba emaphepheni angibuka ngembethe timbulambula ngiphotfula namhla lelo phupho nginekulibuka ngemuva lingibalekela ngide amagama ekuncenga ngobe kude kwa kulomhlaba lokunambithekako kalula Langa lakho ke lekuqala naso reciter how did you feel nebantfu lebiba around you ba responda kanjani? I was very nervous kodwa abantu ba responda kahle because bangifila ukuthi lento lento yinhle and kungiyo mina vele bengidoubt ke mangisaqala bengidoubt mara ngaqhubeka because abantu bangigqugqutela ukuthi no qhubeka. Okay. Yes. Alright, so usaqhubeka ke kulelo hambo lwakho lekuba ngisonkondlo usibhalela nangeSiswati usihayela nangeSiswati ufise kufika kuphi phinze into ingcinamba kumbe loke wabhekana nato uthi overcome kanjani sitakhona kusitana lomunye sonkondlo losakhula losekhaya? Okay, poetry diningakakhulu ingcinamba because weqala nje kude ma findings laba khona nga poetry. So ma findings funa uqaba ngathi uyo recorder kanjani uthatha kuphi imali ye recorder awusebenzi uningi nje. Okay, mina ngibene enhlanhla ngaba khona amajali ngisebenzisana nawo la music bathi Genius Artist Music so bangithatha bangifaka phasela ikhwapha labo ku recorder nje kuyinto lelula la kimi. Ngisho ukuthi ngosonkondlela bakhula bazame kuba in partnership nalabo la sebangqono but akukhona nabo ufola i-recorder because umqoka pot not to record ipoem yakho ibe inanjani ibe info le track but akukhona sinomoyo performer uqalalele kona ungatokukhola ngingida info le kanjalo. Okay. Alright, so ufika kanjani ke gcina ekuperformeni with other poets laba khona la eveni noma emicimbini yini wena lena lo wayenda ukuthi ugcine nawe sebakwadi ukuthi you know what kunagcina lo sonkondlo longeda atosihayela nathi? I think social media wadlala inzima lenkulu la kimi because mina ngiwakhashane kakhulu ngitenge isikole ke la lengazuthi sengila bodolobheni ngale kubo sikawo ukuthi nje into ethi poetry yimi poetry kaho so mangi poetry kaho mina ngithathe singivele ngithole laba lamadolobheni ngichumane nabo ngale tonke indlela ngaqhumana nto ngispende vele kakhulu ukugibela ngitelana makunema shows ngi-attend ama-shows sengama-ticket ngi-attend ama-shows noma i-poetry ngi-attend ama-show inspiration ukuthi I know now sengingaqhubeka ngibe i-poetry le. Sawubona sandba sami saqala ngiyajabula namhla nawe kuhlangana kukhona lokwasala mhla sehlukana luqedwana lenhlitiyo yami kuwe nginesiqiniseko lasala buhle bakho busengilobana bakuqala solabushinjanga maye ngekhathi uma ngikubona ngiyalimala khumbula kuqala mhla siqala kuhlangana savumelana ukuthi asisoze sahlukana emoyeni ngalimala mhla ungitshela ukuthi wena sophelele lithando ngami ngophela ngekhathi kwaphela konke lokuhle lebe ngikuqabanga ngathi lebe ngikubona uma ngisenawe ekhanya emva kube uhambe kwagubhedela ubumnyama nako kwapakisha kwanyamalala. Sawubona Ndlovukati kuwe mina ngisakhothama mina ngiyadikhumbula etikhathi ngisenonile ngekhathi kwafika lokwasathane kwasihlukanisa ekhathi nawe wamvumela sikhala emkhathini kwefu savuleka ekhathi sahlukana ngehluleka nami ukubamba wahamba ngasala ngemuva ngikhala toma tinyembeti ngatesula kepha sifombe sakho emehlweni ami silokuzula ngicela uma ungiphe lenhlitiyo yami kwele yasala nami into uqhubeka ngempilo yami ngikhathele kuphila engcinzetheleni inhlitiyo yami ngiloku ngicabanga nawe wena ngisonga nenzaba ngami
ngelozi yalokhethe kumphilisa emazwini asesemhlabeni ukhumbule ekuthini nena wasigaqabani wena usekhona enhlitweni yami kepha ngivumele nami ngiphile impilo yami ngicela ungiphe onke amagama lengawasho mhla ngikushela ngiyagcina kwasebenzisa kuwe kuphela kule minyaka lelishumi liyaphela ngicela ubuyisele bencenye inhlitiyo yami sengifuna khamba liyangishonela lilanga ngigcina lo Sonkondlo. Any future plans ke lo nawo ugcina as unguSonkondlo? Ngifise uhosta ama-show ama-events lamakhulu ngifeaturishe ama-artists la njabo zamoqofi cause bohlahla mhlongo yeah I think ngile injani yami iway forward yami from now. Okay. Yes. Alright, kukhona yini lo swaqalile wona kwenda nje eSonkondlo lo uwetfana otokhona ku-inspirisha labanye boSonkondlo labakhula noma usolusa achubeka ukunika kulaba labanye boSonkondlo lobatiko ukuze ukuthi utokhona nawe ku-attend ama-shows bachubeke bakwade baphindze bakusupport. Ngizazama ukukhulisa lipage lami nyalo. Okay. Because social media vele ngwele usebenzela ukuthi ngizama ukukhulisa page lami ngina Sonkondlo Facebook, you can follow me. Okay. Just khulise mana nje page lami lokhona nami one day ngose event letawuba ingayisi vele. Okay. Yes. Kulokulukhulisa lakho ke gcina uyaposta yini noma sitakulandzelela uposte once after 3 months? Ngizabathi vele tikhola sasibambile kodwa siyaposta ngisikwenda lapho siyakuposta ngumsebenzi wethu siyawuposta uyatholakala nje. Alright, kuSonkondlo ke lo sekhaya noma kumuntu wento umsebenzi wetandla kumbe emavi ekumkhuthata ukuthi achubeke endela kwentako ngathini kuyi? Okay, ngathi akaqhubeke noma buvanga ukuthi talent ayilangwane alibhadari kodwa akaqhubeke because talent ngeke ukushintshe lento le yokubheka umdali ngeke uzuguqule kwakho if ukwakhomba utawuqhubeka ngeke uzuyekele. So ngiyam inspiration nje saqhubeka noma buvanga ukuthi lento le sendaba la ngomdlalo akusibhadari siyaspenda without any income but ke aqhubeke one day dawukhaya. Okay. Yes. Alright, siseta ke yokusupport agcina sikhulisa nelpage lakho nasikusesha sisesha bani tsinele site ke social media nasikufuna sitakuthola kanjani because kuma events efuze yakudzinga gcina. Okay. Social media ngikhona bo TikTok ngigcina lo Sonkondlo, ka-FB ngigcina lo Sonkondlo, Instagram ngigcina lo Sonkondlo. Okay, you can WhatsApp me if ungasebenzile info ka 7827 8565 7827 8565 or ngangifonela soz mobile 79998402 79998402. I think lapho ngangiphola if ufuna ukungishayela. Kugcine kungala ukuthi ngithule nami ngagcine ngabhala ngemagama ngekutabulwane lomngamele besilisa besifazane ngekuta sathane lopholovisa kwelibhubezi kulesitukulwane ngikhalima lengadi lechitheka kuhle kwemvula kulabantwana bebafati labangenaqala kugcine kungala ukuthi ngithule nami ngagcine ngabhala kuqale kube lithandvo lolumnanzi lonibanzakanya ingomvo nenhlitiyo lokubese kubanga kujula kwalo kubuye kubede thembiso telizuni nemhlaba takanhlaka nebafana lento ethembisako nehluleke kutifeza luthando lengekuphela ngikhethe besifazane thuneni kubakhaphela phela ngobe nini nakhiwe ngemfanekiso wasathane bakhale baqaqambe bafati ngemikhwa benibahlahlela ngethi inganono nibaphambanisa nemvula nibabeka timvuma bafele kusi bavuma mhlatsana yamagama nibehlula lamhlabeni sekusemadzeleni kudzalwa wade uthi likusasala isiphatheleni mina ngesaba ngena emathandveni uma ngidawuguquka ngibe sensenzeni esandla sasathane uma ngidawuguquka sesendle esilwane ngicela somandla usemizwa kimi ngingamane ngife ngijena nginekufela nginembeza ngilahlekelwe similo kube sifazane ngibe silingo uma ngivela ngibabone baqaqatela bacela ukuthi ngaba ukungemehle kubahanikela ngobe ngaloko indlela le emathuneni ngiyabaqensela uma silala sisavuka sigacisha tishani zaba ngilahlekelwa ngilomnye wesifazane lo fenge sibhuku nesibulawela kahleni bo besilisa akutibulalela athi lomnye wesilisa nesaba kwigudluta lena kwangathi nabukwahlango silinye lalensambatheka uthini ngasine besilisa lesihlukubetheka sibinze ngoba masikhala siguquka inhlekisa ngikoloku bese kuvusa bulwane kithi sigcine besifazane sibabeka tandlana ubagcine baphangalala
Embeleni kuhlukubetela ngebulili kuningi ngoba itolo kulomnye unina bayakhala umfana wakhe lodlungu lwabulawa kunnamuhla bakazidlodlo bayabhulana sidlamlile sikhala emaphepha empeleni la emhlabeni kukhona kancane kuphepha bawo ngiyacela ngicela usuzebulane kubesilisa ngobe ngibo imigogodla lefukamele ukuphila ngicina lo Sonkondla. Washaya kwevakala-ke gcina lo Sonkondla ngithi bavukela ukuthi udachubeka umsupport umlandzele kuma-social media pages akhe utatobona phana ukuthi le mfana yendako ingiyo sibili futhi imcwana nawe nangabe nje ngumtali nemfana lothi you know what, I'm new in poetry, mami I love poetry. Mbite gcina lo Sonkondla utamfundisa umfana wakho naye athi khanze emelale ngibe khona sekahaya yona inkondlo sitawushiya khona emangethe nasibuya sigcibana nalolu hlelo ungathi nyaka. Bukelelo lahlelo lakho lalithandzako Tandla nenkondlo uyathi masikothi nasesisuka ngale ekhayeni bese sesiyeda sitawufundza ukuthi umsebenzi wetandla uwendiwa kanjani uma ngidzinga sikhwama ngizosithola kuphi uma ngidzinga licicici uma ngidzinga licansi ngidolithola kuphi namhla-ke sinabo baka sineleda sinayo nomfundo emakhakhulu utasichazela kabanti ukuthi yena ufika kanjani ekwenteni ileda uyathi-ke mbukela ukuthi ileda yinto lemcwanganani itakuchuba futhi mina ngiyathi ukuthi uneyithanda imfo letokuchuba fundza-ke la kusisinomfundo ukuthi uwenta kanjani phindze uma udzinga kumsapota utamfola kanjani. Anginibingelele babukele emakhaya igama lami nginomfundo Magagula ngenda umsebenzi wetandla we-leather crafting ngicale asisizi 2016 nangicala kuyibona lemvo because bengumfundzi wase UJ at the time so I had a friend lebenginayo nje classini. We were friends from class then. Kanti sinangabe asifundzi noma the breaks in between the classes. Babu wakhe bekane workshop around Pimville. Ngoba bengiseSoweto campus. Bekane workshop around Pimville. So we would go there during the breaks nasemele kuya the next class. So ngani babu wakhe wenda leather crafting. Ngaba like hayi man lembo lena ngayenda and ngaloku ukuthi ke ngingumfu lo thandza ukwenda tinto I'm very hands on bekathi lo babe buyito kwenda awucansi ungakwenda ngaqala kanjalo ke kancane naye kangifundzisa nesnack so ngagcina vele sengithi ikhulisa kwamina noma sengingasekho nabo laba bese ngalothi vele le interest bese nginayo ngabe seke ngiyaqala ke ngiyadakha ke letinto as a hobby nangicala sesifika la kuthenini sengiya-commercialize vele sekuhambela icisolo nje ngiyatendela tinshwana tami ngiyatendela boma sandals boma handbags and wallets I think kwabe sekukhula naleli thando lekokuthi mayele tinto esitithenga la titolo leti fast fashion tisheshe tisigugele khanda ukuthi wallet yakho usayithanza ngaba like you know what nangabe this is the nang mhlambe ngoba mina ngiyakuthanza letimvo ngikanthi nalomunye umuntu angakuthanza ngaqala kanjalo ke nekuthi ke sengiyadakhela emaphethini sengila okay lamanye ngiwathenge kulabanye laba wendako nangabe ngiyithanzile imvo senginamcontacta loyo muntu lo mnikati waleyo phethini ngiyithenge bese letinye tinto ngiyatna bese ngiyatenda ecaleni bebathenga lokhu lengupostile on the page lokusho ukuthi it was my designs but kwathi nakuhamba sikhashana I think bantu nje bese bayakuthemba kancane kokuthi mhlambe ngalokho kwendile lokho nami nangaveta lokhu lengikuthanza kungabe ngeseka ngendile yini kwaqala kanjalo emva kwaloko ke vele bese ngwenda ke vele ama designs abo labanye ke bangitshela ukuthi ngicela ungaphinzi wentele lo munye noma ngachamuka nayo ngifuna kuba ngedvale nginayo because mhlambe ngithethe from the internet and what not. Kasine leather sithola incumbi yetinto kunema sandals lakhiwe ngetandla incumbi yawo ababede ma stitches so kuba ngokuthi nje sisebenzisa a few tools kuwakha siwakha khona la Swatini best believe siwakha la Swatini kubuye kube ma wallets ngiyangathi ke uthanza hlobo lo kanjani futhi noma ngabe une design yakho ke singakhulumisana ukuthi lokhu singakwenda kanjena sinemabhandi abo babe abo make kube netikhwama kube nabo bhaki kulamalanga nje bengisolo ngicelwa
kokuthi ngakhe benzo pouches. Okay. Yes, so ngakhele bobabe labavunilako nje la ukuthi bafake la kulemi nabavunilile babe bahle nje impela onke ama essentials abo still abedudane kungathi nje impela unelikhiki la dudane kanti vele and litaklasta forever ke lelikhiki lakho leli. Yes. So yeah, cishe sakhathi into vele leather ileather yethu make sure ukuthi we choose the best kuze nawe njengemthengi ubone ukuthi hayi cha angayilahla imali yami. And this is not fast fashion. You can always leave it to the next generation. I think nje bantu banako lento yokuthi ileather iyadura. So bajajuliswe more than anything. Bajajuliswe ukuthi bathenga iquality. Uyabona? So kuhambe isikhathi ke ngafika la kaGogo Startups bebasanza kuvula I think la ngabona khona ukuthi oh there's a shop le funa kuthengisa ema products lakhiwa la Swatini. So ngaba approach bang receive kahle kwaba ngilapho ke bangitshela ukuthi bona banayo iplan yekokuthi mhlawumbe ungaleyibhaya. So labamvuke labanga afford ngesikhathi sinye they can always come in but labor letinto sibaniketa 3 months we labor. Yabo, so ngaleyo ndlela senda le leather work yethu ibe cishe ibe affordable. Kumele nje ungaphelelwa ipatience kuthathe isikhathi kwakona lokho ukuthi sifike la sifika khona nathi sikhona producer mhlambe lokuningana ngalokuthi sesibona ukuthi vele le market seyikhona. Otherwise nje it's patience ukuthi beketelela kwasanawe ngoba ngale manye imali ngivuka lento ubone ukuthi hayi kumcethe amandla mhlamba bakathenga iliviki lonke and what not, but nje ngicabanga ukuthi na ungisoma business kumele nje uyibetelele le process kuhambe isikhathi mhlambe uthi advertise ku social media labanye ke batoba they leave nasty comments there. Mbona ukuthi this person is not encouraging me at all ngalokuthi mhlambe ukubukela past because mhlambe they know you from your hood and what not, but nje kanti na ungatibeketelela wena utiphe nje isikhathi definitely khona la utawufika khona. Nami ngisengafiki la ngifisa kufika khona. The market is still big. Ngisengafiki nami la ngicabanga ukuthi lokhu kuya khona, but ngisabeka kona lokubeketela kwami. Sibatali ngoba nami ngingumtali. Cansi sibatali mfana ngimele umyekele ende lokhu la kuthandzako naye. Ngoba lo munye angafunza le degree abe nayo, but nangabe lento angekho passionate nawo lo msebenzi la ufundzele vele kude ngiyazi abe happy kuze abe happy lo mfana miyekele lento lokulakufunako noma ke sangaba naleyo side hustle but nje msupport kuko konke lokho because naye they are their own person. So asikwati kubadala kupho ukuthi ayimfana nami ngifuna abe ngiloku lengimine lengifuna kuba lengifise ukuthi yena abe ngikho. So ngingacela nje kubadala emakhaya ukuthi badala asibakhuthateni laba mfana ngoba njengoba nje siubona umnotho undengandenga wenda so imisebenzi kude awumathi lo mfana akho ukuthi angakhula abe yini noma lento vele ngamvuma kuze kufike kuliphi izinga. So ngaba nje isupport vele lebuya kubadala lesingayijabulela. Siye sibe nawo ema classes la abe khona lama classes ethu kuye abe ema sandals ngisengawakhe ema wallet netikhwama ema class kwanyalo iprogram lesinayo ye kwenda ema sandals. Nasende ama sandals siwenda for 5 days, only 5 days, trust and believe ukuthi udabe sowukwati kwenda a pair of sandals in 5 days. Kwanyalo sitholakala la kaGogo Startups noma usishayele noma usithinze kuma DMs ka Instagram. Yes, inombolo longasithola kuyo ithi 7913 8680 7913 8680. Bukele lihlelo dala lekhodla ngethabathi kuningi lokufundzile namuhla futhi wangagcini ngakufundza kuphela waqala nawe kwaba khona lokwendako ngetandla takho waqala mnawe mani wenda something eliphimbo lakho wahaya lelo line linye kude umumvu lo perfect nawe nje wena yahaya wonke umuntu ufuna style sakhe nje ngoba nami ngine style sami when it comes to poetry ngasase ngihaya bese senecala ngijudge, but we are not here to judge. Bye kusabana ke mbukele viki letawa isikhathi sifana. Goodbye and God bless.